baladi si Herman baladi baju keramik yang itu Oh beladinya nya. Apaan si Irma di dia si nanti bokir mana? si Edi Si bokir bah diulin. Dengan si Adi beri nyamanya. si Edi mah di kidul lah si Edi mah di wetan lah nya sana beladi deket Gonggo Oh, si Edi oh di mah beladinya. seorang madu beladi nu deket Gapura teh Gapura Di jerolin wak Jim. Di jero deui jauh deui. tuh di jalan mah dulu asup pagang saeutik ka tempo Kalangan 35. ka imah 25 ya. di jalan dengan jalan kaki Mali di jalan bahkan pada mau kalau kita hayang ngenong kaenongan ke sorangan belang betah